warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamdan, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam yang paling berbahagia ini, yang merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke permukaan bumi ini membawa agama yang paling diridhoi oleh Allah, tiada lain adalah agama Islam. Dan alhamdulillah, Arampeng kian lista dendre mau bicara kesimpulan salah satu di antara sekian banyak dari anjuran yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi memang agama ini betul-betul napanunu ilibok na iyatane untuk persalama ipadawin. Sebab Allah Ta'ala maraja na paham masaro na iseng agkada aga na perluang atasku para wadding ilulong ya sini asalamatun. Paitu kung Allah Ta'ala na patengkay sininna tori panjadinna sininna mahluol kay rilibok na iyatanay de na patengkabawangi dilengkapi dengan kesenangan masing-masing. Malaki akilerapangi kung Allah Ta'ala na pancajili balewe pegi mondo nataro kebahagiaan na asenangan na balewe de lain rilalan na waye. Makanya man na yuro balewe na rin ko ilalang waye nyamag pa na sa timagi kumimat toyro na taro kung Allah Ta'ala asenangan na. Di juga ada bale masih sa ilalan na waye di kata. Sangadin na bale biro mati. Dinarin ko ang kabali masih sa loy mati. Tetapi kita coba nih dari natik kengiro baliwi ripendre iriasa na potanange ripotama iri lalan na kamarae ripalewi iriasa na kasur itulanti ripajalangan ki pasyare ganate pasti luput naram mate mali na mate nagasi pa kamaraan kasur itulanti non roy taniya ukur na taro sanangan na pangata. Kung Allah Ta'ala na panjaji manuk-manuk pegi mondo na taro senangan na de lain sangadin na okoy riyalle terbang dari satu ranting ke ranting yang lain oleh dia pengaju-kajung nalori pengaju-kajung lenge masu iri saran na rigo angka nalopang itali na riyele rewa iri arweng rigo angka na malisa ipur tali na maro ta ilang rolena tapi tamma kanya man nasat di manu-manu mali okko mi matoy na taro kung Allah Ta'ala nya mga tapi ta coba ni dari dikten manu-manu upatama ilalan na jaba namoni jaba ulaweng ijaming andre na ele arwing enungan na enungan makasing perlu lipinong isusu. Tapi dena paja malindrang upan na ribuk kaya ba pasti masuit. Dena matan na papinatin na nasaba tanya mi masto o korilalan na jakpa na tarap ngalat alak sanangan. Mapakumanan no sinin na tori pancajin na pungalat alak termasuk ini rupa tawai. Na pancaji ki pungalat alak pasti na pancaji ngatoki onrong asan senangan. Pegi mono na taro sanangat tayo di pungalat Ta'ala, de lain sangadin na ilalan na agamay. Ramping si Andres taon nangi, kuloki manyamang ala bizikrillah
Sumainul qulub. Istangi maskaran ni ga hampir-hampir pengalat Allah. Napa tenang ibatin. Jadi naris ko meloki salama idi rupa tawe. Meloki masenang idi rupa tawe yang kalaloki maskataning agamai. Tania tu bawang pak ustaz perlu miseng agama. Tania tu bawang guru agama perlu miseng agama. Tania bawang pak kiai perlu miseng agama. Tapi sinin na taong magkumengi alena telang perlu mana miseng agama. Narik kumilo isalah. Ini narik kudik nalok salama ya ini manibang. Pak galung milo manyamang perlu miseng agama. Pak narikong kapak galung di napahan ni agama yan at nabiyasan ni kapak galung pakarak-karak ibalidarit na baligalung na. Magay, tunggak purana mak galung asal lo si matanat tawid na baja na taripi taon na baligalung na. Iro taon na pura sina palete na palele pura sina palele na pa napasoros pura sina pasoro nakak si. Siya ni metre sanana sinahal. Nasa ro deche, melo wastere tapi malah kasola matu. Dega kasala matu. Padar melo salama perlu napahang agamai. Nasabak narik kode napahang agamai mabia salat da tuangka. Padar lok kari dar na ustin na bali dar na natapang. Na semiru dece pide napahang karena cang agamai. Padangkang melo salama perlu napahang agamai. Dia salat da padangkang masya Allah. Narik ko mangali ero literik na natumbu puri lalan. Ito sinarik ko mapalu natumbu puri kaliwang. Kumatimbang hindi pa mato na magkasing nasoron ni. Magkulay di pa mato na magkasing napalin ni. Nasamanang iro ece asolangan mengkaiki. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Megala de rupanna. Mega tomak karaya otinga salama otinga manyama narikko mega duiku. Yena rosso wanni najua ulunna. Ele najukka rewengi na rewa. Dena perhatikan perintahna pungala ta'ala. Gangkan na mega na duit na. Tapi latu tanga bani de lima tingko matana. Diserbu dua serbu tak gapot si pintu tak seles si nalupai si ulangi si serbu dua serbu mau ni cicak tak seles si apa atai duit. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Egana duit na nekade gaga andre nagasana si cocok si bawalan rolena. Mandre dagi tawe sabat magi pungaji de tolece mandre adam pedam pekindi dewan de juku iya bi kana dina de juku mandre de patawe lecce ni pungaji adam pedam peki gula ka iya an rasa apa magi duit ni bawa na sappa ni kadina perhatikan ni agama. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yana ro akatana naripatengka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yala uswatun hasana nawereki contoh mengenai agama na wadingi bahagia. Jadi Nabi tu mencajak kacueran uswatun hasana. Meloki salama akkaceri Nabi magkogi carana makamala mamalakangi agamai. Nabi akan bersiri kona bisa mak baju masya Allah luar biasa. Mungkin bisa diwatuna banjir di Mekah agalawi Ka'bah ada mato banjir namanya empat sahabat ni kurang di banjir pada cengi Ka'bah macam Nabi tak pada cengi.
Pas mimpi-mimpi tak pemilih ini solo bitina. Lupoi na dita mau lihat tapa na kerak na taruh kiri. Coba na dita. Iro na dita urani bitina bawa colongi temaka sirina. Ulangi peno. Iro na dita urani bitina bawa colong temaka sirina. Itepi. Iro na dita urani bitina bawa colong temaka sirina. Eko ini aja nama kredit na ya tak kopang itu lo menjawa-jawa mobil. Ikut cara analogi madikin. Ikut cara analogi selama. Tulik mana ngari-ngari pengelat Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ima pakumana ni ronangi. Upana deka gagamai de nulai ni tade cetawe. Toke pangkat na dek na pahang agama, Masya Allah dek tono nulai. Ie mi zaman nama gau bawang ni rakyat na. Untuk rakyat masuk bantuan ni na baru na pak beli rakyat na. Ekong kebantuan oleh pusat umpamanya dek na paji sunnah, kursi sunnah kata si kursi kata di sapa si. Nara letuk ko kesana rakyat Indo ni bawah si doko. Tiga mana nih? Mabe, dek apa hang agama? Angka seti riwayat, seti patte ke aju. Iro patte ke aju ero, takut nulero kapa pura istirahat, nak tudak ni, pura mandre, angka melaca isinna. Angka iro aju na teke na cipe, ternyata anak aju na teke ni, na cipe, nak sulakan ngisi. Menurut riwayat, gara-gara iro nangi aju nala cipe nasula kengi tidak niloko punan aju nasabari terhalang matama suruga ala pasula isi ni mana apa na rekon mentona dia hari ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka dia Allah Ta'ala wa ma kana li nabiyyin ayyagul wa man yagul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Tengengker menanro nabi maceko-ceko. Nani gini kita maceko-ceko. Natiwi matu Rasul Mondrina Pungalat Ta'ala anu kurai na ceko-cekoan rinebok na yetanay. Jadi matu Rasul Mondrina Pungalat Ta'ala ko kamu nilino. Ari para diririmpa dito pada mazhar. Angka to tahu rendre sapi. Angka tahu rendre dembe. Angka to tahu koko mano. Na iro sinin na nakupong sinin na rarendeng ide na pa jagora sa tingi mangia bembe emap bembe manu emap maka nito agak to si malay ko to sapi mo rendeng maka de bembe na de sitie sapi na de sitiu rendeng kulino agak to si paleko na bembe ade na pa jagora maliso-liso bawag ki. Oh, bebek na balik mula ako diato pa kiri. Magato sinang kamano mo kokong. Oh, wanya lapar ni pagkarak-karak man na balik mula ako. Segre. Nulero kapang katona si sandala. Gato si sandala. Oh, sandala. Napatay jama naman yung patulit. Pawang kiri, pa kiri. Magkasi mo ko sandala pa rin. Ko sandala sa pito na. Maka ni kira-kira unang iro tawang kay malay si jaksa tanan na tawin. Apalagi na repositiku, apalagi na reposit di metere, apalagi na reposit di heto, na sinin na tanang kenala isurumana ni masuk mesang ilas termondi na pungalataan. Na'udzubillah, di ka ganyamang. Iya na rumat ka na reposit ni magkakapahang agama, ni di ka asalamatong. Di ka. Mo maga sugita, mo maga pandrina pangkata, mo maga geretak narik pulikan agama. Paja salama, teka salama asal. Ini jero tahu Pak Nas nyero agama ini penghalang. Patangnya tu baru sempajang yang agama. Pangkat tu tahu maka nyero anakku pamas sempajang ini meskipun masih kuciku. Tanya baru sempajang agama, cina aspek kehidupan atau rumah agama ini. Mau maka tinulu sama tempat yang maboron ni rota mapat maka darus tu tanah itu balik bola tadi ke jiwa ada kan itu salah maka
Jadi ini kalau nasa ni penghalang agamanya, nah halang-halang dibawa ki agama lo sikit, masuk mahalang acat sikit, nah harang sikit, dek na pahan ni agama. Ditutup na sa angkat di 40. Pero 40 tak cicis sebelum kita pasa. Pak kampung, boleh kapal ke tengah, na bulu soput na bulu monro. Jadi iya pa nangita pasa nariku mak pulang-pulang ni jantan na pemali mak balancay, sa pamega balancay nanti yang kanina wicang, kanina isang, kanina jujung. Matangani malalang riwiritat tanay, tapang ka kasi pangutom ni taisdi, rikip pa kasi kwe. Najujung ni nalipa to ni nawichat si. Terpasay palit pangoto. Ano, ke oto agamo asang. Oto. Losi ko parika oto, jujupu lagi de ulit TV, lempaku de ulit wicatku, losi ko marika oto. Pure-pure ni. Maka de isanya sang oto. Ikucaran ni sang oto na pak bulu. Elono naru pangoto engke oto muala pendek ni tujujumu, pendek ni lempamu, wicamu mustir maganya batna. Mas kulit bak ni turik na pahangnya gamay. Ik na pahangnya gamay. Iya lagi jamakku mega lo si ko surga matam pajak pagalagalay. Olo lantuk ipasay lo si matam pajak suyo. Olo. Makurang ni pangali. Padahal namo pikku gabati na igana balanca igana sarutan dari pudil sampajang di gaga baraka. Dan hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kesimpulan na agama luar biasa. Okoy nataruh kung Allah Ta'ala narik pumilok ni salama, milok ni manyamang gurui agamay. Naigana tau Masya Allah nalay naasang ni agasan arugingang narik po na patamay anak na po sekolah agamay. Termasuk tahun nila boleh saya sebagai panitia penerimaan siswa baru salah satu tingkatan sanawiyah di MTS Pusat Akadia Singkang Madu Baru Pangitan. Mari kita pertama nak tabu ke pesantrennya, betala tu Ustaz. Perasaan kasi anak balik bola kerali na super diri. Ini mari kita pertama, betala tu asalan kapau tatikuan nyalina. Segeri. Ini maka tosi, ye boleh ko SMP 1 di na lulus, boleh ko SMP 2 di na lulus, SMP 3 di to terpaksa. Terpaksa may nasama. Ang katuwing kalina, ring kisik si anak na, aga nasa balibulana. Napedin na dyan, anak ko pasada ko sana, na ring kisik di malita na ko isipin, bulan. Aparin na dyan, nasan na pa rin na dyan, anak na nariko tama oko pesantren. Naitan gere ko, alena na mulet tatto pada parang nangyero, ay aja mo bata-bata, namo latupega, nariko matya maringar, nariko ngalatala, namo palin nga gaga, namo palin na bawang hati mo, namo palin na bawa dumi, na malay maringar, hindi po ngalatala. Apalagi nariko mati ni Bu, insyaallah, kung kapat di singagamana nata, di na pajan ng ngeraki, minimal o kupuri mas sampajan, di nang kanalpa, rabbi firli wali-wali daya warhamhuma kamarabbayani sogira. Hari kedua kulaga mana na muali na di sumilin doang ni apa sih ini? Itu dari kesina agama ini. Ini mempapuro agama merupakan alat atau kejembatan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Watiki lolongnya sengi hanya menyamangang. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kami sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wasta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.